Seke ibangqale nge-United uqala kwakhe ucoach ulwazi yayinejezi ke eli blue United kodwa yena nje okay ayeke ngithule ayeke ngithule ayibeka phasi kebesha phana bona kabakhokha nayeka besha phana Jimmy Taverne thatha bayifaka sazulini sabala abathanda baka Jimmy bayiqala kuye kebesha phana bathi kubanaka kade bathi skip Malatsi nanso kebesha phana ithi bana nombona kabathanda basephapho athitha babala bona kabakhokha nayena kephapho bakhakala Gatuso ibeka phasi kebesha phana bona kabathanda bayena kephapho Chelsea inombolo 7 imkhelele ayithatha kada kabkhelele ebekhakalena kebesha phana Chelsea inombolo 14 yena ka awusuka mathatha abathana ka induru kahle kahle 14 ibuya sebena babona pressure uthini naka uzama abathana basekhaya siyithatha kala phola sibeke phansi ithwala ngabona kabathana basephapho amakhongana wasebhekela emaphopotha ezandra ephola phakhe shona malanga ayasho namalanga ampona kamaxesha ephotini iyothola ngabo kebesha phana bona kabathana bayo ayithwala kebesha phana nakalonje ibiso ngaphandle referee nange buya kuMvuyi othi sanikhona suke cha iko kiki yabo bona kabakhokana ka Jimmy iko kiki yabo bona kabantwana baka Jimmy akajikeleze lo coach webhakabhaka asikisi mhlobami bengazi mnganami into bana nivumelananga bengazi mnganami kahle enye into ndiyazithetha izinto efaneleke ndizithethe efaneleke ndizithethe ndiyazithetha akhona khayeke ndiziyeke ke ngezo zam ndoyane nezam andithi utsho laa mntu lwa uthi sukuthethe zam thethe zakho utsho bosilamntu uthi sukuthethe zam thethe zakho ungathethe zam uthethe zakho hey twaziyeke indaba zabantu hoyana nezakho injalo thakabesha phana yathola kabona kabathanda bayena ka Jimmy Taverne khumbula kabathanda sekhaya into bana ka sibala ka imizuzu nje ke emihlanu ibhola unina ka ningakayisusi nje ayithatha ibeka phasi kebesha phana yena kaMboye ayihlanganisa ithatha ifaka sazulini sabala ibuya nabo kabesha phana kangoko abathanda bayeka bayinto Jimmy Taverne nazo belobala khayena kalaphola abathanda baka Jimmy bese beyana Helman Mkhelele nangu Mkhelele Helman Mkhelele wena izandla kabesha phana yena kaMkhelele ayithatha ithumela kuye yena ka 14 ibese ibuya kuye kabesha phana awu madoda the former president awu president wakhe ke wesilungu ibuya nabo kabesha phana bona kabathana mayo yena ka intana kakade ayithatha bethe kamadoda niyobona kabathana bephapho asebenza bakhokana ka Jimmy achitha umhlala ekhaya ibese beyanayo kabesha phana yena kabesha uMvuyi ayihlanganisa kabesha phana yena kaMvuyi phakathi asindaba achitha babala abathanda baka Jimmy ayithatha bayiqala ngasemva shopha talented usibonisa mthana kagaxa afika nje kabekhakalena kaMvuyi hansi kana kalaphola ngawo uzokudala
yini lena i-Castle Light noba i-Castle Stout yini le kaloku enhlobo zotywala mna ndizazi zininzi zona. Madoda uAlungi nansi intwana yam alala kaloku akunjani lawo. Nansi intwana babhale bani vele Usikaphi wabe mbhalo number 7 kodwa unqaba u10. Ayi nami uyambhidisa Thoma ningathethezami Thoma ngathethezabo nithethezabo kodwa usikaphi apha bambhale number 7 kodwa unqaba u10. Okay ngizalithintsha ngokwami iyothola ngabakabeshaphana bana ngabathana basephapho iyothola ngamakhongwana wayo yona ke iphapho abathana basebhekela amanipha umakhelwane bayithwala bayithatha kabeshaphana bayikhuphela ngaphandle bona kabantwana bayo yena kabeshaphana bona kabantwana bayo yena ke iphapho bathi ke ngaphandle khona ukuphila ibuye ke seyithwala ngabo bona kamakhongwana wayo kabeshaphana ngoko abathana basemhlongo zakhe emhlongo hlala kabafileyo azayithini kabeshaphana yebona ke saso ahatha kabeshaphana bona kabantwana bayo bayithala ke yena ke master lapho lentaka ukhangelena kabeshaphana bathi ngisika ama-razor sika mntanamo ayithatha ke naka-razor ayeza bakhangelela sana kaba isigantsonso afika nje kabeshaphana lapho labayichitha umhlala ekhaya ibe sebiyana yena kamboye ayibe ngaphasi kabeshaphana yena kamboye anyangeza kabona kabantwana bayo yena kabeshaphana setha kabona kabantwana bakaJimmy Tavene basebenza abathwana basephapho ibuya naye kabeshaphana i-code 14 yathi kayijoka umntana mzayisizela nansi kabeshaphana imlahla ku-control yena kabeshaphana umkhelele yayibona lena icoach ithi nje vele ibethe nje ihambe ngoline ithi nje ngoline sign language kuphela kubaqeqeshi ayibe ngaphansi kabeshaphana bona kabathana basephapho ayihlanganisa bayithibanisa bona kabathana basephapho ayihlanganisa bakhangelana yena kabeshaphana lodge ufuna mkhelele afika kabeshaphana yena kamboye ayibe ngaphansi kabeshaphana yena kamboye wazana bawathwala kabeshaphana yena kamboye ayithatha bona usikaphi naso kabeshaphana bona kabathana mayo yena kaJimmy Tavene echitha bala bafuna sika ama-razor skaphi anyangeza kabeshaphana yena kaskaphi yena ka-development ye-associations ibuya nabo kabeshaphana ngoko abathana mayo kabeshaphana siboniso ibe sebuya nabo kabeshaphana kangoko abathana mayo yena kasika mntanamo skaphi azofika bayithatha kuyena kaskaphi akhala kena kaDevitlman athi ubona itithukuza ayithatha kalapho libekwe phansi ithwala ngabo bona kabathana mayo yena kabeshaphana uJimmy ikuskaphi ayithatha ukhangelana sika ama-razor sika mntanamo ayeza kabeshaphana bafuna 10 goals asebenza abathana bephapho asebeyibeka phansi ibuya nabo kabeshaphana umongameli we-apartheid ibe sebuya nabo kabeshaphana isigantsonso ayithatha ibeka phansi ibuya noskaphi esathulini sebala ayihlanganisa kabeshaphana bona kabantwana bayo bafuna yena kabeshaphana bathi ikhethe skaphi ayibeka phansi kena kaskaphi achitha babala ufuna yena kade short division ibeka phansi 50 cents ufuna skaphi fika bayithatha kuskaphi bayeza basetefedeni bake-18 isemnatheni Hayi uzenenye ngokuthi nje ayigwami yodwa le angeke yo ayiboka phasi kabeshaphana bona kabathana basem bhekela khonde shoda yena ndiyabona
Kondoshotayo. I will pass the bishop on the former president of apartheid. I tell that I will pass the bishop on the Batana Papa. Where is the bishop on the Batana? Ulale. Amatana Basapegela, a pap. Ipegela, a pap. It nanza la ngosi na yayifanele mandibona mandiniki Mike kodwa imela kude nanza imepa ayilidli yapile yo ala ngokhele ya kodwa utheuza zobulisa kodwa utheuza zobulisa usadla ke uvitamin D andimazi kusiba hey kodwa ke ama vitamin into ezilapha yathola ngaba kabesha phana bona kabathana basephapho asebenza kabesha phana bathana bakajimi izobuya nabo bonabo bakhoka nakajimi aqisela indoda ibuya nomthemthola kalahla saphila akana expiring date bachitha umhlala ekhaya anathi kabesha phana nakalapha echitha ngakhaphe ibese buya la Jimmy Tavene awu suka mathetha this is the things izinto zabantu ufana mukrend alikhade lo so into oyiphetheyo ay adizuthetha ke lo sukuthethezamo thethezakho leyo adizuthetha le andifuna ukuyingena anje bakuthiwa ibukhombo burha iyethola ngabo bona kabathana bakajimi bazayithatha kabona kabakhongana kajimi abathana basikhona ke sakhe mhloko hlala kwabafileyo mhlongo khake nisusela nkosi phako zapali la nkosi mile nje straight phako zapali la nkosi asemhlongo andiyazi umele ntoni pha umenje straight nezaphala ubumele ntoni pha namani maze suka apho ayithatha mayohlala lapha nathi bayikhuphela ngaphandle abathana basemhlongo bathi ke ngaphandle khona ukuphila bathi ke ngaphandle khona ukuphila imagaza ke seyifikile nansa ke imagaza yayibona leyana ke lamadoda selimpompo afika ngeTaxi wona akafiki ngenyinto afika nje ngeTaxi ayithatha bayithumela ukuthi abathunde asebenza yena ke certification ayisebenza ngakhaphe ibese biyana mongameli athi aye mongameli abadlala kakubi ukubona kabanye abantwana siyithatha ke lephola sibeke phansi ithwele ngaba ke bona kabakhongana waye kabesha phana yena ke iJimmy Tavene bathi sayonhlala bona kabathana basemhlongo zakhe emhlongo hlala kwabafileyo mntanami azayithini kabesha phana bona kabakhongana wasemhlongo azayithini kabesha phana wona kabakhongana wasemhlongo bathi sayithatha ke lephola siyithumela ukuthi abanthuna katashona amalanga ayashona amalanga uzibonela uphansi wawa ijalo njengobesha phana ngebona kabathana bayinangeke usithuthesi inombolo 2 asuka mathatha mabona njengobesha phana wona kabathana mayo yena ke into Jimmy Tavene ibese buyana abathana basephapho 18 offside niqalile ke bafana bona ke bafana seniqalile ngo haya ndiselonto chi haya mafuna mina thenga ucoke ugqibile undiyeke mina ngotywala awufuni mina mazambonisa inansi uyanthengisela okanye yanithengela hayi heneke nanihlangana nayo amanzi neparafini ndaphuma apha hayi mna ndinuka icoke anuka iti ndinuka icoke
uyabona uzuqonda into yobana andibali nokutya okuphumayo endlini, kodwa nina abantu wase nafika endlini kunini umphampani wena mamakhaya umakhelwane kunini umane umnika leswekile. Yho, hayi nina kaloku ngoba lo nina nikhetha uba ngomahamba belala. Yho, bhetele ulale kwakho ufudumeze umzi wakho kunento bahamba ufudumeze imizi eminye imizi amanye amadoda. Ayi awuyeke nithule yandithethisa ezinye izinto. Hayi bekabesho phana nakuloje ikalake 18 aliphuma wasebenza soso nayingozi. Wow matata esemyana bakabona kabatana bechimi tavene yakhakala sika mtana msika mareza ayithatha kana kamareza khakala skapi uskapa ithatha ifaka sazulisa bala bayeza kabecha phana kabatana bechimi tavene asebenza batana bephapo izobuya nombuwe ngaphansi kana kambuye ezachitha ababala kusini na afika kabecha phana wathitha mthana kalahla saphila experience ayithengiswa ayithatha kala pholi beko phansi iyothwala ngabakabana kabakhona waye kabecha phana ngoko abatala bejimi zakhe mhlongo hlala kwabafileyo ayithatha kabecha phana bana kabatala bejimi tavene amakhona wejimi tavene bathi sayithatha kala phola siyahlala siyithatha kasiyithimela ukuthi abantuna la nkokheli yayibona inobuntu la nkokheli ithathe itawu yayibeka enhloko yathi mama sendlini hamba apha ecaleni kwami itawu 12 kg ke leya ibeka enhloko ithi senza kanje. Ngiyaphileka Nkosi kunjani? Bayacela abantu beza Quantum udriver wala Quantum phaya eza Quantum zimbini bayacelwa nje basuse nje eza Quantum phana kuneza moto ezingakwazi ukuphuma pha ngasemva nansi na ngokuyazama into banibuye umva la moto ayikwazi ukuphuma. Bayacela abantu beQuantum, sancela madoda eQuantum susane ezoQuantum apho bhetele ke nizise apha ke ngaphambili. Niyacelwa susani nje ezoQuantum zinkosi zami kunemoto ezifuna ukuphuma apha emveni kwenu. Noba nise iQuantum ngaphambili siyanicela nivale igate yomzika lokho apho. Odriver beQuantum bayacela bayafuneka kuQuantum zabo basephambili. Ingathi abaveni ngathi ndawo yakho azoko eziQuantum ezi ndawudeske nditshisele nazihlangu. Right mama la ndawo pake kuyo yabona into basiyikhwazi le yakuba mayisuke pha ihleli nje kakuhle ndike ya ngeke sibe siyisokolisa. Hayi nini hey izapha boy izapha mfana utheni ntwana ngomplo uthathela emntu ngena ulithatha ubuye nalo ngena ulithatha ubuye nalo mawuzawuqala ngoku ungafuni ukumamela ngena ela emntu ulithatha ubuye nalo uzonika umntana abantu emntu lakhe ngena lijule nguwe mosipha ngena uhambe ulithatha ngena bulithatha okanye uze nelinye kuzonika khawuleza ke ngoku napha ulifake pha zapha wapulishana nabanye abantwana izapha sendiyekile ibhola ngonsahoyele into ndingutata kalo ndizizo zonke. Sondela apha andithanga utheni khandithe sondela. Hey hamba ulithatha umnike khawuleza. Umsaphi yena hamba ulithatha umnike khawuleza. Hayi boy shoot game yikuvela lento yakhe lo mjita athe tshona ke lamathe ube wona sobuye nalo ke elo empty khawuleza.
Kusashuthi game time lo iqoqayo ngapha. Akalo Nkosi yami fanele silungise ndawo yonke. Asikisi ndiyaxolisa ndiyaxolisa abalandeli ya ndiyaxolisa supporters and baba ngaso sosibini isikhathi zamnxe asikisini injalo njengoba phana sephola park sesentra semaphopotha satshela kanjalo kumntana sekasithi ke shona malanga namalanga apho mathunze anabo amaxesha pothethe abayithumela ukuthi amathunze afika basebenza kabesha phana ngasemva abathanda baye kabesha phana phapho ibe sebuya noJimmy wana abathanda basephapho aliqanda kubathanda beJimmy Tavene ayithanda nje kabesha phana abathanda bephapho afika basebenza abakhokana wayena kaJimmy Tavene bathi ngaphandle khona ukuphila ibizwa angaphandle minister unzima kwelomhlalo umbathala luthanda uma ngenyawo ayithanda nje bayithumela ukuthi amathunze batana mayena kephapho abakhokana sebhekela afika nje wayibamba idubudubu inyama ethatha yena kabesha phana soso umntana semhlongo athi sakhe emhlongo mntanamo asebenza abakhokana sephapho ayibamba kabesha phana mayena kumthobuthala kalahle saphila bayithatha kalapho libeke phansi ithole ngabona kabathana beJimmy Tavene eliqanda kakubona kabathana beJimmy Tavene wane abathana bephapho minister mawuthi uyabheka nje la iyahlasela ke phaphi yahlasela ke Jimmy kodwa ke ilontuzane e-shots on target lapha ngesikhathi keqala second half ubonekile ke iJimmy lapha ilike yazama kamahlandla amabili zama ungena eboxini ke kodwa kulunga injalo minister mntanamo ayibeka phansi bakhangelene kalonje thatha ithumela ka18 wasebenza kabesha phanene kasoso uzayithatha yonhlala kusinina umntana semhlongo ayonhlala kana kasoso lapha lukele ntaka iyafika sebenza abathana bephapho ibuya naye kabesha phana skapi ayithatha kana kaskapi ayonhlala akhangela bona kabesha phana natsena kimhlongo ka18 wo sebenza kabesha phana yena kalamthana inkunzi amayithwa inkunzi obomvu ithatha ibona yena kamkhelele ayithatha kana kamkhelele afika abasebenzi abathana beJimmy Tavene ingathi senza bakuthi network kwenzenjani the writing up sesibuyela ngapha engone umbrella ne-umbrella sibuyela ngapha ayibeka phasi kabesha phana ngokubana kabakhongana wayeyena kephapho azayithini kabona kabathanda bephapho athela bona kaphola fika sebenza kabesha phana bona awusuka mathanda eksakasolveke asetha kayo kabesha phana sibona isogaxa azayithini kabesha phana yena ingadla inturo ayithatha bayithumela ukuthi abanthuna bona kabathanda bayeJimmy Tavene hayi one phapho ibuya sebuya nabo bona kabathanda bayo yena kabesha iJimmy akhala kabesha phana yena ka referee wathi ubona ithukuza bamthala bamnyukula bombuza imvela lapho umntana omnyama substitute Mr Referee benza utshintsho abantwana beJimmy Tavene nangu mahlathini kodwa namhlanje akakuranga namhlanje uvele wa striker okukanantsika ke namhlanje ngubani lamfo Pirates sa strike inkabi yami yase Eastern Cape bengithi uSebastian lo uqeda ukufika nomusho ba uma striker sakhona uthi ngibani uqeda ukufika uSebastian Peterson ikhona into ayazi angazi ngibona ibhola liphuma phekwe epali nje izolesha into engekho okay echatha kabesha phana bona kabathana bayena kabesha phana setha kathana Jimmy Tavene asebenza abakhokana emphapho echitha umhlalo ekhaya ibuya kabesha phana sayithola kababona kabathana mayo yena kabesha phana Jimmy Tavene Jimmy sika mntana mskapi ebeka pass kana kaskapi ayohlala lapha kuletaka one pump asifika bachitha umhlalo ekhaya ibethetha ngela phola esebuya nabo bona kabathana mayo yena ngeyiphapho asebenza abathanda beJimmy Tavene halena siqala phansi sakhe emhloko hlala kwabafileyo mntanamo abathanda basemhlongo ayithanda bayiqala phansi kebesha bana kasemva ayithanda nje nalithuba
engena hayi into zabantu zawukrangana ngumuntu wena okorisile ayingorefri sanungasibhola lapha jim hayi suka nasuka naleqana norefri ngoku kufanele atshaje nina asikorele nina hayi kho le nto nenzayo awuyeka ukuthemba mdala kangaka umdala mawungaka uyeka ukuthemba iyothola ngabo kabeshaphana bona kabathana mayena kadechimithemvene enansi abayithatha bayithumela ukuthi abathina sikamarayisa mtanamo one bump ibese biyana bakabeshaphana bona kabantwana mayo ayithatha nje kabeshaphana hayi inkunzi emayithwa inkunzi ebomvu inkunzi emayithwa inkunzi ebomvu inkunzi emayithwa inkunzi emayithwa ufuna bani Nkosi uthini kum indoni libhola kasi lami nilwela ibhola ndiyavuma kodwa ngumuntu wenu okorisile ngumuntu wenu okorisile kasi lami inkunzi sithenga urefri thina izimanga zodwa ezo ayithatha njengobeshaphana nani nikhuphe umaster ayithatha njengobeshaphana bonakalaphola ibuya nabo bonakabatana maye kobeshaphana ngoko abatana maye yena kayiphapho ayibengaphansi abatana bephapho ayithatha bayithumela ukuthi abathina kobeshaphana beyidibana nomongameli asuka abatata natsi kobeshaphana bonakabatana maye afika abasebenza ibuya nabo kobeshaphana kangokulifa afika abachitha umhlala ekhaya ibuya nenkunzi ebomvu ayisuka amathatha ibuya lunch ayithatha besha bayibeka naMansland ibizo kaphandle kobeshaphana laphola ibika neneza ungena ngoku team imagaza nekhawashi nxibani magaza khawashi nxibani into zakuthi kalo makuphela le igame ningene egroundini injalo nje ayijiki khawashi nxibani magaza nxibani makuphela le game ningene egroundini sidiniwe kulo mcimbi ube sixoxa into ezininzi ayithatha nje kobeshaphana laphola basathe ifonteni bona kabathana basephapho nansi beyiyeka laphola iqangqele kubiswa ngaphandle ibuyeka senekhamela ijithona kababona kabakhokana wasebhekela zakhe mhlongo hlala kwabafileyo kobeshaphana bona kabathana basemhlongo kunzima umbathala luthanda uma ngenyawo ayithatha bayithumela ukuthi abathina kobeshaphana bese ibuya nabo abakhokana wayo kobeshaphana yena ka-intana kakadele phapho ayibeka phansi kobeshaphana bona kabathana mayena kaphapho sika marayisa khatha mntanamo ayithatha kana kasika marayisa ayithatha ukhakala liva esabe ibeka phansi nathobela bola kaphola kobeshaphana kuyena kobeshaphana setha kantana kakade profiti ayibeka phansi ayilela kobeshaphana kangoko abathana mayena kobeshaphana imhlongo nansi laphola ibiswe ngaphandle ukubona kabathana bephapho abathana basephekela lale mntanamo eliqanda kubathana basemhlongo nansi kalibeshaphana laphola bese buya nabathana basemhlongo ayithatha beshaphana bayifexa ikwe-18 wasebenza inkunzi emayithwa inkunzi ebomvu inkunzi emayithwa inkunzi ebomvu awumusuka amathatha iyithatha kana kankunzi ikhakalena kobeshaphana yena kalotshe ayithatha kana kalotshe yenhlale ifika isebenza kobeshaphana wona kabakhokana wayo yena kobeshaphana intana kakade nechimithemvene sebenza kakyaphi ibese ibuya nejimi ayibeka phansi abathana basejimi ibuya naye kobeshaphana soso ayithatha kana kasoso abathitha bamala ubafuna yena kobeshaphana bona kabathana mayo ayithatha kana kalifa thitha babala ufuna sika marayisa sika mntanamo uyamfumana kusinina nansi iqangqeleka laphola ibizwe ngaphandle ibuya seyithela ngabo bona kabathana mayo yena kobeshaphana bona kabathana basephapho ayibeka phansi abathana
basePhapho phekela nilale umuntu omdala kalahla saphile experience ayithengiswa hayibe ngaphansi abantwana basephekela hetshitha amamala bayesaba sethe hayithatha bayehlala lapho labalobola ngayo abantwana base Mhlongo zakhe mhlongo mntanamo hlala kwabafileyo zakhe mhlongo mntanamo hlala kwabafileyo hayibe ngaphansi abantwana basemhlongo amakhongana kaJimmy asebenza abona abantwana basephekela nilale amakhongana ePhapho ayithatha njengabeshaphana bona amakhongana kaJimmy Tavene alena siqala phansi beyiqala kuSoso ayibamba njengabeshaphana nakaSoso enyaka saphambi kwakhe ubani insipho ayikhobi ithathe kana katsimbi khangala Jesse nampa enantsoma yesa kabeshaphana bona kabatana basemhlongo balobola ngayo nakalabhola esebuya nabo kabeshaphana bafuna mkhelele athi intoba kwento onqele kakhulu enganyanzelekanga ubonakala kuyo gogo ngolothuba ulalele ayithatha kana phalibeke phansi bayesa basethe ifondeni abatana beJimmy Tavene inkunzi amayithwa inkunzi ebomvu ndimeka mnandi apha ngibona yonke into hayibe ngaphansi kabeshaphana yena kankunzi isayohlala sini nakabeshaphana yena kankunzi ayithathe kalaphola ayondlala ayibuya nabo bona kabatana bePhapho aqisela indoda alena sibe ngaphansi hayibe ngaphansi abakhokha nasePhapho ayithatha nje bayihlanganisa ubafuna yena kakhama iyafika sebenza kabona kabatana beJimmy Tavene ibuya nosika mntana msika maraiser ayithatha ubona yena kalafo ibuya bona yena kasika ibuya nabo kabophetsha phana batana bayo iJimmy Tavene bayilela kaphetsha phana bona kabatana basePhapho abatana basephekela nilale ayodlala abakhokha nasephekela nalithuba kuzoba nje kube nje masithandaza kuzoba nje kube nje mazitha kunzima emaphopotha eSandra ePola Park shona malanga ayasho namalanga akhaba Jimmy Tavene ndatsho ndababona nosisi basemhlongo yazi wengababona bayabe ne-umbrella wakwaJimmy zapha esawundini siyakucela hayi uyala uncumisa akafunuza hayi-ke uyacelwa apha esawundini ukuthi kunento fanele kayithethe malunga noJimmy Tavene uncumisa uthi nento ayiphethisiwe lamanzi amdaka nina sanudlala kulamanzi uhambe ke wena kubheke eThembisa imamba ayidlala eThembisa nje abosingxole lapha ile candle kusokolisa kangaka and le candle lena uyithekelwe kumZambia amen uthulani uyadlala lo ucila kaloku udlalela uDona uthulani yena useza nothulani ukhoneni nocela versus uqila yazi ayimnandanga le game le iyanibhidisa ngoba uthulani ngwangapha kwendlela kodwa udlalela ikoneni ngapha kweli side and then uX naye kwakweli side kodwa udlalela uDona kweli ayi side ithini le ncimbi lona okay siye umuntu odinga size 10 weCox eze ngapha ikhona i30 siyakuboleka bawufuna nje size 10 weCox siyakuboleka nje nge30 nje nge30 size 10 weCox
ungabusokolisa minister kunzima one abatala beJimmy Tavern 2 amakhonkana wasePhaphu uthini wena ke minister uyabona uma uthi uyabheka nje la izamile ngempela kwijimi ke first half ubonile ke lapha ngempela ke ama shots on target angenile nale second half ke lapha kubonile kodwa ke manje ubuka nje igoli ke liqeda ngena ke nalapha ke manje kuyona ke Phaphu lapha ke ngingenile ke igoli ke belinzima ke lela goli ngoba ke ugcine kuliwa kodwa ke akusenani ke bazamile ke nabayo ijimi siyathemba ukuthi bengalikore lesibili kodwa sasa injalo ke minister Mtanamo uyayibeka ke uminister icaceca ekwakade mhlophe ehlungwini ayizathola ngoba kubona kabathana basePhaphu amakhonkana wasebhekela tobhekela nilale Mtanamo ayithatha ke bishop amakhonkana wasebhekela bayehlala lapha kuletaka afika nje ke bishop ezathona imbane ayibeka phansi ke bishop anabona kabathana beJimmy Tavern ayithatha bayithinta amabala bakhakala Roy Mahamudza ayithatha ke Mahamudza ayohlala bese biyana emthakathesi indaba chasinampa ayithatha ayithumela kuTabantuna ithi bana notobuthala kalahle saphila ibuya nayo kaBetshapana stability kamukmane ibeka phansi kaBetshapana bona kabantwana mayo yena ke nePhaphu ilalele makhonkana sePhaphu balalele amakhonkana ke uwasePhaphu iyabona ke magnet tournament kudlala kanjena uyubone nje kunamadoda bona abavele nje bafuna bango Knoxman kaloku emadayisini nanga ke amadayisi sekhona uNoxman ndim ke pha edayisini ndim umgcini imali hawu kaloku kufanele mina into edibanisa mina nedayisi imali futhi nje uyayibeka nje imali uyibekile nje iyathola ngaba kaBeshaphana bona kabathana bePhaphu ayithatha bayithumela kuTabantuna bakhonkana wasePhaphu afika wasebenza Roy Mahamudza ibuya lomthakathesi indaba Chelsea nampa ayihlanganisa kaBeshaphana ngoko bakhonkana wayo yena ke Jimmy Tavern afika bayithatha kaBeshaphana kubona kabantwana bayo yena kaBeshaphana iJimmy ibese buya nePhaphu akhala kaBeshaphana yena ko referee wathi man down wathi ke noRiana wathi pam yeah wathi man down hey izinto eziculwayo uRiana yasihlanganisa uRiana ndimamela yena ke nami ke emotweni andimamela into eninzi ndimamela nje uRiana andikufuna okuninzi nanga ke ama t-shirt akhona ke uzisa nje i-half price bese ufumana yona ke i-t-shirt yakho yebona nje le t-shirt ayifumana mawuzisa nje i300 bese uyazi ke enye ke uzagcwalisa ngayo uyayifumana le t-shirt nansi ugcwalisa ku300 mawufuna into bana sibe sigcinele i-t-shirt zisa wena nje i300 imnandi njalo ayibeka phansi ke Beshaphana nalithuba wow kunzima hayi come nigga Isfa come nigga hayi kuthi yabonga hayi awungeni ndawo ke wenapho awungeni ndawo nathengiswa ice cream lo hayi awuthengwanga lo ice cream sawubonga okanye wena ufuna siwuthethe ngesixhosa enkosi wow Makaza ngabani Makaza iPhaphu ibhekela iyalitha iPhaphu ngoku ngamanqabu ke amathathu kwelinye kuJimmy Tavern kunzima
futhi ibuye ngaso ngesikhathi eqeda ukushaya igoli kodwa kokuthe nje emva kwesikhashana ke uyayibona ke nayiphaphu ke manje iyabona ukuthi ngeke phela izobo ibonakala ngathi izokhava la yona ke iJimmy Tavern kodwa yathi ke lapha ke iphaphu ke angeke ngikwenze lokho ukuthi mina ngiyeka amagoli yavela libeka phakathi. Injalo ke minister eyithetha nje ke uminister icacisa icacaca okwathi ke emhlophe ehlungwini injalo nje kaBeshaphana yena kalapho libuya nabo abona kabathana mayo yena kaBesha ndiyabonga baba ndiyabonga mkhulu ndiyabonga Nkosi yami ifika nje SMS ke umkhafazo ke omninzi ofika ngoku nabo bona kamakhonkwana wayo yena ke iMagaza bathi ke seberate abantwana beMagaza ukushota bona ke abantwana bayo ngoku iKhawaje shota makhonkana wayo yena ke iKhawaje ayithatha nje kaBeshaphana bona kabathana bayo yena ke nephapho abathana basebhekela lale sebetshitha amabala kaBeshaphana wona kamakhonkana wasebhekela yeza kaBeshaphana abathana basebhekela aphela abantu mane kwelinye kuba bona kabantwana bayo yona kaBeshaphana iphapho ina 4 iphapho 1 abathana beJimmy Tavern ayithatha nje kaBeshaphana beyikhuphela ngaphandle bona kabantwana bayo kaBeshaphana setha ngayo yena ke iJimmy nabo bona kabathana bephapho iyothola ngaba kaBeshaphana ngokabathana bayo yena ke iJimmy Tavern ayithatha bayithubela ukuthi abantwana bona kabathana beJimmy asebenza abathana besephapho beyithatha nje beyikhuphela ngaphandle bakhonkana wasephapho tight goal kick yabo bona kabathana bayo kaBesha uthini naka ureferee uthi khona kick ke koneni nifika izinto zishintshile kanti zakuthi man ama supporter wona ngene groundini kakhuphi 50 rand ngoku asisa support sime egroundini supporter ume ngapha kule ndawo enime kuyo ile ndawo enifuneka kuyo ayayazi wonke ama team sendiwaxelela and ke ndifuna amagama wama supporter wenu enzele mayingene eground ndicele iphume kuyi 50 rand okayiphume ekoneni sitsho ke sithi ikoni yatyala mayiphinde ijoyina sithi deduct kaloku yini nizabe ningene egroundini nina kube kudlalwa ngenani egroundini mani celebrate phela hayi into bana mani coach naku ucoach eveni kwami uyinzile baphela abantu ashona malaka wo madoda athi referee phakama usithuthe athi referee phakama uhambe uye emfazweni neJohn ilifele empini ngoba kalona nesi ufele esibhedlele yabona nje ekalo ndikumaphepha ndikumaphepha ngonegama elitsha amaphepha iyethola kaBeshaphana bona kabathana maye yena kaJimmy ayibeka phansi abathana basemhlongo zakhe emhlongo hlala kwabafileyo nali ithuba ay kuzoba nje kube nje masithandaza ay kunzima celebrate apha phambi kwami uyacelebrate umqeqeshi wephaphu othi bancedile bakhupha umbuyi bancedile bakhupha umaster bavele nje bayenza nje bagqibelela ngoku senza kanjalo banceda bakhupha usika amarazor uSkapi usiku sesekhona bakhuphe uSkapi kunzima uthi into minister hayi ngithi inkinga yodwa le iyaphela ngempela manje iJimmy Tavern akusekho kunye manje okungalungiswa mawuthi uyaphela ngempela la iPub indlela ezama ngayo la ukuthola amanye amagoli mhlawumbe ngangena isithupha kuyayibeka ku minister
uminister nje uyayibeka ke uminister uthi kungenzeka libona ke elinye lesihlanu elilojikela emveni kwepali akutsho mina kutsho minister anisebenzi indoda lo nisebenza nominister ndisebenza nominister la ndoda ye-Black Label yenkosi ye-Black Label kaphume egroundini yephuthe Black Label phuma egroundini yephuthe nekepi ebomvu phuma egroundini phuma egroundini bhuti sizomosha into inhle siyenza wena ube ungena egroundini phuma egroundini wabusela utshwala bu-right babuze enhloko kodwa mabungangena egroundini u-right wena into yenzayo into yobana seludakwe ulale apho ungangena egroundini yasiphazamisa ngifuna siphume emoyeni ayithatha nje bayibeka phasi kebesha phana bona kabathana bejimi nathi beqisela amadoda nathi ijimi izakona kayithini kusini na nathi ijimi bayikhatha nje kebesha phana bona kabathana bephapo wow slicer hey wanikhumbuza uslicer lo mfehlela abamba ngayipali ibamba ngesandla esinye uslicer kuyibamba kanje ke ipali mayiwina ke ikoneni uzawubona ke ngoslicer mayise kubambela ipali eyibamba kanje yaphela ke umhlalo igqobile ke iphondo bonaka abantwana bayo iyana ke iJimmy Taverne baphumelele ke bonaka